mizo te hian chero hi engting humlai tengin nge kan kan ti hi hria ta har to hle a amai ro chu mizoram kan lu thlak ma run ra la kam lai point kan ching to ni riat ani mau hmanga lam hi Southeast Asia ram Thailand Vietnam Cambodia Philippines le dangten an nei ve boka wangin thlang kan tlak ma China ram chunga Mongolia thla nam sang sang te kanom khom lai lo chuak ani arinom hle upa te soidanin manlai chun mau hmang lovin sukin chero hi an kan thina khorang rang kan dan po adang fret bokani heti lam chikhan ni si tidan sang sanga kan hi sarkarin fellowa heta wangin Art and Culture Department chu lam dan mu maljok siam turin arwarta a Art and Culture Department chu an khorang ranga researcher te tir chuakin an lam dan sang te an la khoma Zumi hua fel fai zok le moi zokin tuna kan lam dan loni ta hi an rem khom ta ani soi to angin Asia chimchak ram sang ten mau manga lam bamboo dance an nei ve wangin Art and Culture Department chuan chero hmang hian khovel fiat kan ni thei aringa hi chuan Guinness World Record Limited London te be popin record siam the ani le ni lo te azota van nei thla takin alo rem chang lo maya sarkar phalna line kum sang ni pasari July thla khan Guinness World Record registration atifel ta a amaro chu mau ta min nan chin tak awangin sumlama har sanna kan toka kan puitlin thei talova kan chol chin tari ani kum sang ni pakwalo her chuaka sarkar thar kan minister zom tak UPC zoram sang lena chuan thartho arot angin bultan thatle ani a vanei thla takin Guinness World Record Limited kan registration po alo lanung hlau maya chu pa kan chief minister zom tak ulal than holan lom takin kan deal na min lo pom sak bok nen thatho takin halak sun zom ta engwanga tel tum reng nge in ngai dan he world record attempt hi voi khat pian mana khove record siam tu ni theya kan anom hi thilom mania chuta tel ve nge chu kan school minga tang po hian tel ngei tu te zinga minin ka din thria chu wang chuan tel turing kan buat saitani hian cheltang li venga kan meka ani jam lo in venga hianin he in zirna sat mela in phur mel boka engin nge ma in laka I khotlang mi puiten an troyom tha chewem ti te kha toy kim changin fel lewin mi shil hian ne ni zanya kan lam zir ang te hi culture club le oi me inak kan zir kop kan ya kan thong te tha em a ti hian oi me froi tu te hi zanin hi aron lang thei lawa chan chu Brats committee nei wangania so wang chuan ti hianin instructor ten kan keng ko top mai ni alo 3 2 1 musician kan lidona record tura hian stage kan perform dona kan buang ko kan pure moya mi somli borve stage kan om dona rang tum phit tele kodiang man ruwa kan man mek den en khoanin munum he tura bo kan ngai ni top kan chu dona ni sarkar rem ti na lak ani nuwa organizing committee PPC zoram sang lena kai ruain din ani a hemi hnuai hian sub committee peng sang din ani bok organizing committee han voi tam tak an thut khom nuwa remrot na chi sang te an siama Guinness World Record attempt niatan March ni som pani sang ni som zirtop ni chu arwat filtani organizing committee chun YMA branch NGO sang le school te cherokan tur hian a soma heng pole zirna in te tang hian chero buzaruk som sari khatlai ron thok chuak ani
an vakiria tak ni lo ma se hey zo nu la som sei moi takina an han kuman han lam pui chuan amoi hle mai hei helai hianin in mu theim o mizo namanga hetia kan lam moi tak khovela phau chua lo om tur hi arwa man tu te an ping katia tin kan lam sia rang kan lam moi tak ani ba ka kan lam pui te mizo na thak phang te nen he hian mi pot khom point ka ringa he hian mong thatak ani ka be sei heng por sang le zirna in te tan hian lam zirna video cd te thlonin sem chu ani pa ka instructor te pek ani boka veng sang le sikul sang nun pung pa ngai ti khai lak lovin an zir mup ani March ni som pani zir tom ni kan lo thleng ta a aizol mi puite chu zingdar som a thengin kot thlera mizo namin chenar chi hrang nen an roin lar ta sup maya ril ru hel hol le phur takin ma ni lam na tur laman pan suo mai le chan mari le sikul pui konin kar mi de tan sound horn somli paruk athangin se ro kan tur music alo ruaya mau pu le pulo kan in pel suo ta mai le kholai dunga nula kor chele vakiria nen katsuk supoka langwal homin dear var le tial nen puan ven ching tak nen lam tur maun rem supoka aizol ko thler chu khoi raw ang main mi pui kan tei hoi mai ni chundar som pani lo ria rehearsal nei turin manilam tuala theu anding chu maya an hu nomin an dal nge mai chuta sipailam wala train music alo richuaka arwal thapin khovela bamboo dance serukan tamber churo pui taka enchina nei ani Miss Lucia Sinigagliesi adjudicator chuan rehearsal hoi thum kan nei chung zongin lamwa le kong pui dunga lam te endika apurin nuam atinge mai ta chuan mizo te chanchina re to ngai lo tu record siam la hun chunudan ni alo ri a ro pui takin mizoram chuan lam thiam rual mi singkhat zasari somthum paruk nen Guinness World Record chu siam ta ni
Siam nam lam ro pui tak mai min petu pathian chu fakin om ro se lai dar thum alo ri a AR lam muala Guinness World Record Limited atanga local Miss Lucia Sinigagliesi adjudicated chuan result apuanga Mizoram in World Record kan siamani ti lantirna certificate moi tak pu PC Zoram sanglena Minister Art and Culture hena hlana record tharchu hallelujah ti awrwalin zale lamin rokwi taka lomzui ani organizing committee members som tchuma long thu ga soi masadwa ten ran sang wai mete cultural club te zirlai te long man me se mia lo kan nam ro lu kan nam lam moi kinung tu rai ni pe na van lo thu ga khel du pok choni kami lo tin na tu ta na central wai me MHP general headquarter MZP general headquarter MCO general headquarter MUP press mi print le media te song chua long thu ga soi du bok ani hemi lo tin ne mang ni wa ni ti ka sia ka lo tam ni no ni chu wang chuan thu tam soi tu ka ni lo kai chu voinia le pan thi ro pu tak min ti sakhi i ma ka ngu ma sang ro mi la rizal lo khenu na kan lo record kan lo break ta ni chuan lalpa chu fakin lo se lali su kan lo ma ron ti huna ring takin halilu tin min lo chon do nia ka lo me Pleasure to be here today in Iser on behalf of Guinness World Records to witness the largest Chero dance in the world. Iser is a magical place and all the people here have been fantastic to me during my stay. And I would like to thank all the people of Mizoram for it, and in particular I would like to thank the Chief Minister Pu Latlang Hola, the Art and Culture Minister Pu PC Sorang Saliena, and the Director of Art and Culture Department, P. Boychin Pui, as well as cultural coaches for organizing the event. Today, all the colorful dancers of Iser and surrounding areas have gracefully and skillfully danced at the unison for the whole world. What we witness in the Chero dance is a wonderful expression of arts and culture, of a very special place, Iser, and its people, full of life and joy, where tradition still plays a great part in everybody's life. And all the people of Mizoram haven't just set a new Guinness World Record, but they've set a world record which will be very hard to break. In fact, the final number of participants to the now official world largest bamboo dance is 10,736 people. Well done. Holding the Guinness World Records is a very precious thing. Just one last little thing. Holding a Guinness World Records is a very precious thing, and all the people of Mizoram very well deserve this title. And it is my honor to award an official Guinness World Record certificate to the Honorable Minister Pu PC Sorang Sangliana. Lalpa
Thank you. One picture. Okay. This side also. This side. That this way one. This side. Salah kalau kalkul dia no lo dia no. Yo kalau
lai te